سو نوجوان یمس امیر خاندانچ کوڑ حسب نسب واجن کوڑ شکل واجن کوڑ عقل واجن کوڑ دیون پانس کن دعوت ول سائے میون درواز شیل ول بن میں سج بدکاری کرن وول یا اسن توائب یا اسن سکور یس تی نظری چھو گسن یتی یس بازرس چوریان پھیرن ننگئی پھیرن اوڑی دعوت دیون یہ چھن سو بلکہ یہ آسی خاندانی کوڑ یا آسی حسب نسب واجن کوڑ امیر گارانج کوڑ شکل واجن کوڑ یہ دی دعوت دپی ول میون درواز شی علی چلی یوڑ کرک نیرت انی اخاف اللہ نسائی بنا دعوتس لبے کرن وول بظاہر چھ باسن یہ کیا لکٹ عملہ مگر امس عظیم سو اجر امس رٹ عرش کس سایس تل پروردگار اگر پنہ خواہش کرن قربان اگر پنہ خواہش کرن خش اگر پنہ سیمانس کرن راش عرش کس سایس تل دیز جائے پروردگار قیامت گسن تو تنتان برپا قیامت یین تو تنتام یو تنتان شخص آسی قبر پیڑ گزرن تو قبر پیڑ نظر تران پتہ سے بیان کرن یا لیتنی مکانہو وائی بھئی کیا جن ات قبر اندر بھئی کیا جن صاحب قبر بھئی کیا جن درامت یم دنیا یا اسی فتنن یندور یا اسی فتنن یندور پرت طرفا اسی فتن نظر گسان اس سوئی فتنیت متعلق بیانو کرن صبح انسان نیرن مومن حالت سندر و یمسی کافرا شام اس کرن مومن حالت سندر و یصبح کافرا صبح واتن یاسی ایمانس مقلومت سودا کرت امی آسی ایمان مقلومت کنت آج شو سہل پڑ فکر تارن یل موبائل وچن مشن فکر تارن ات کیا شاسن ات کم چیز لبن یون یوتھ انسان چھ کمنٹ کرن سی سچ میں باسن امچ ایمان سلب گسان حضرت مولی صاحب ام کیا مولی صاحب کیا وانا عالم کانتے استن یت جماعت سے تت جماعت سے اگر حقچ کاتوس وانن یعنی کیسے عالمن دب نماز پڑھن چھ برحق یہ صحیح کات یور چھ کمنٹ لکھن کران نتا یہ تس کمنٹ سنن کرت امس مولی صاحبس ام کیا کور یہ یعنی عالم چھ دپن نماز پڑھو عالمن دب شرک چھ منع یا نہیں طالب علمن ون کم علمن تو کم عملن ون ہے یہ شرک یہ بدعت یہ پھلان چیز دلائلو سار پت کر کنس کمنٹ دپن ہے تس بدردہ ون یا تمہ انداز لکھن یا دپن یہ کافر یم کنس کافر ون تمس پہ کیا کورک بیان یہ کفر فتوہ تمس پانسے پانسے لگ کنس دپن یہ مشرک یہ فتوہ پانسے اگر نو سہ یا لعنت کرن کنس پہ لعنت واپسی نازل تہ فکر تران کہ کمنٹ گھس گۄڈٕ وٕچھُن بہٕ کیٛاہ چھُس کران بہٕ کیٛاہ چھُس لیکھان مےٚ چھا پتہ بہٕ کیٛاہ چھُس لیکھان یہِ ما چھُ مےٚ پانسٕے گۄڈٕ گوٚژھ سونٛچُن پتہٕ گوٚژھ کمنٹ اہل حدیث نوجوانن چھِ میٲنۍ گُزٲرِش ییٚلہِ تہِ کمنٹ ٲسِو کٲنٛسہِ عٲلمس یا کٲنٛسہِ کران گۄڈٕ گٔژھ نہٕ کرنی ییٚلہِ وۄنۍ کٔرِو تہِ تیٚلہِ تہِ گوٚژھ کرُن رٕژ سان تیٚلہِ تہِ گٔژھ نہٕ بے ادبی لعنتُک الفاظ کفرُک الفاظ شرکُک الفاظ مشرکانہ الفاظ گژھِ نہٕ آسٕنۍ تُہنٛدٮ۪ن کمٹن اندر یہ چھُنہٕ ادبن تہِ چھُنہٕ یہِ ٹھیٖک کینٛہہ بہرحال پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان دی نظر یہ چھُ فتنن ہُنٛد دور ونکٮ۪ن تِم لٔبِو تُہۍ ہر طرفہٕ یِم چیٖز مگر نظر دِ مےٚ چھا نامہ اعمالس اندر کینٛہہ جمع کِنہٕ بہٕ چھُسا تیٲری کران کینٛہہ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ تیٲری تھٲیِو کیٛازِ دۄہ چھُ یِنہٕ وول یہ چھُ مسلم صفت القیامہ کے حوالے حدیث مبارک بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ چھ تیاری کم خطر کر اس رب دپن پگہ خطر کر تیاری وچ تیاری کم خطر تیاری امی خطر کرن یقوم تدن الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون کمقدار میل یس آسمان یا آسمان روزن کیا اذا الشمس قورت
یہ آفتاب یہ گز بے نور تارک گسن بے نور آسمان یہ چھل چھل والن انسان آسن کل فروش المبسوس یمن پہاڑن دونی پروردگار انسان آسن پن پمپرن ہند پاٹن حالت آس واریاہ زیادہ ابتر یہ آسمان روزن یہ زمین روزن کے سوری کر ملیا میٹ پروردگار کل من علیہا فان سوری مکلی نہ روزی زمین نہ روزی آسمان بدل زمین بدل آسمان سوری کیا بدلائی پروردگار دنیا سندر روزن جبریل امین تے علیہ الصلوۃ والسلام کہر روزن دنیا سندر تماماً کر ختم پروردگار پتہ سے آفتاب کمی انداز آسی یمی انداز آسی تیچو زانن پروردگار مگر تپش آسی آفتاب اسواری زیادہ یہ آسی اخ میل دور راوی حدیث بیان کرن مشن معلوم یہ چھا مسافتک میل کن یہ چھو سرمتج تیچ عربی پر میل لیوان راوی چھو اندر اختلاف یہ چھا سرمتج ہن میل کن یہ چھو مسافتک میل ون یسی میل اگر مسافت کوئی میل چھ سدگونی زیادہ دور اخ میل آس کس دور آفتاب پتہ وس ارخ گرم آس واریاہ زیادہ اخ میل یل آفتاب آس دور تو کوتا گرم آس ارخ کوتا وس یہ وس یہ ارخ وسن پتن 7 اتھ بون پتہ کھس واپس پتہ رٹ پرت کانس پنیو گناہو مطابق یمس یمی انداز گناہ تمہیں انداز بنے سارک رٹن وول کنس گوڑن تام کنس کوٹھن تام کنس تنس تام کنس سینس تام اڑن آس لگام یارک چڑن آس سر پٹ سہلاب مسلمانو اگر یسن چک بچاون پنن پان سباتن یدلیوم اللہ فی ذلی یوم لا ذل الا ذلہ اگر یسن چک بچاون پان اندو ترٹی کیسن خوش قسمتن عرش کی سایستل پروردگار امتنا یوتا اللہ تش اس النفسی اس گرم ارخ مگر ات حالت اندر ترٹی مسلم کتاب و زکاة کے حوال 7 قسم کن لکن عرش کی سایستل پروردگار اچھا زان غور کرمت بیمہ ات اندر تے بگس ات مز یون غور کورس کت پہ بگس آئیس افسرس مز ات لسٹس مز یون اچھس محنت کرن وارز ہمسائن رشتہ دارن مولی صوبت زار پار مسجد نیاز درسگاہ نیاز پھلن شے نیاز ہے لسٹ گوسم کت مز یون جی پوسٹس مز گوسم ناوا نیرن پھلن پوسٹس مز گوسم ناوا نیچو گوسم پھلن پوسٹس کھسن زان چھیا یہ رودمت خیال میون نیچو گوس آسن یا بہ گوسس آسن تتھ پوسٹس یمن کتھ رٹ عرش کے سایس یہ کرسی نہ چھن زیادہ کالس پوشن واجن کی یہ ایسی شہجار تو ایسی وشنیر نہ چھن زیادہ کالس پوشن وول یہ آرامک بنگلن تو آرامک بیڈ نہ چھن زیادہ کالس پوشن وول مگر یمس عرش کے سایس تر رٹ پروردگار یہ سایہ چھس پوشن وول تیتس کالس حتی یقض بین الناس اگیم 7 قسم یت حدیث مز کورک بیان پرت کان اللہ تعالیٰ سن وت اندر خرچاون وول یہ آسی پنہ صدق و خیرات کے سایس تل حتی یقض بین الناس ہم 7 آسن توتن تام حتی یقض بینن یتستان لکن درمیان فاصلہ کر پروردگار توتن تان رٹک پنہ عرش کے سایس تل پروردگار ہم کم آسن تو پڑھ یم پانے میں چھنت وضاحت کر امام عادل امام عادل بادشاہ سہ شخص قلبہ معلق الی المسجد یمس سن دل آس مسجد کن اٹکت بار بار بہ گوس مسجد میں نماز پڑھن بیاکھ نماز کرواچو نماز شباب نشا فی عبادت اللہ یم پنن جوانی گزر عبادت اندر ز شخص یمن پان ون محبت اللہ تعالیٰ سن خاطر یم صدقو کر اللہ تعالیٰ سن وات اندر دشنت کھوڑ اتس لج پتہ سنو جوان یمس
امیر خاندانچ کوڑ حسب نسب واجن کوڑ شکل واجن کوڑ عقل واجن کوڑ دیون پانس کن دعوت ول سا میون درواز یل ول بن مے سۭتۍ بدکٲری کرن وول یہ آسہِ نہٕ طوایف یہ آسہِ نہٕ سۄ کوٗر یۄس تۄہہِ نظرِ چھو گژھان ییٚتہِ یۄس بازرس چوریان پھیران ننگے پھیران اورے دعوت دِوان یہ چھنہٕ سۄ بلکہ یہ آسہِ خاندٲنی کوٗر یہ آسہِ حسب نسب واجن کوٗر امیر گھرانٕچ کوٗر شکلہِ واجن کوٗر یہے دی دعوت دپی ول میون درواز چھُ یلے ژےٚ ژَلہِ یورٕ کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ اِنی اخاف اللہ نسا ہے بہٕ نہٕ اتھ دعوتس لبیک کرن وول بظٲہِر چھُ باسان یہ کیا لکٹ عملہ مگر امس چھُ عظیم سُہ اجر امس رٹ عرش کِس سایس تل پروردگار اگر پننہِ خواہش کرن قربان اگر پننہِ خواہش کرن خش اگر پننس ایمانس کرن راش عرش کِس سایس تل دیس جاے پروردگار سُہ جوان یم جوانن تازٕ تازُن ایمان ناو اوسُس مرثد ابن ابی مرثد ناو اوسُس مرثد ابن ابی تازٕ تازٕ اوٚنمُت ایمان نبی رحمتس مس آو دوٚپُن حظ مےٚ اوٚن نا ایمان وَنہِ بہٕ حظ یژھان فرمان بردار بن وفادار مےٚ ؤنۍتو مےٚ کیٛاہ کرُن ژٕ گژھ مکۃ المکرمہ واریاہ مسلمان یار چھِ مکۃ المکرمس اندر تم چھِ مکیو قریشو مکیو کٲفرو کٔرمٕتۍ پانس نِش بنٛد تم کرتکھ آزاد یہ چھی چٲنِس ایمانس کہوٹ یہ چھی چٲنِس ایمانس آزمٲیش نیر سا میانہِ یارا یار ووٚتھ تہٕ درٛاو یہ چھُ مکۃ المکرمہ اندر پننٮ۪ن یمن سٲتھین کران آزاد کرن کرن گوٚوُس دۄہاگ بنن یُتھ دۄہ بنیووُس امہِ انداز امس آو تمے پٮ۪ٹھ آلو ییٚمہِ پٮ۪ٹھ امس آلو اوس دورِ جاہلیت اندر یِوان امس آیہِ جاہلیتٕچ آواز آو یِتھ پٲٹھۍ حظ میون نوجوان دپان حظ مولوی صٲب بہٕ بنیووُس دٲڑ تھاون وول تہِ نٮ۪ماز پرن وول تہِ ذِکر و اذکار تہجد مگر مےٚ حظ چھُ وُنہِ دورِ جاہلیتٕکۍ آواز کنن گژھان بہٕ کیٛاہ کرٕ اتھ حالتس اندر مےٚ حظ چھُ بیٚیہِ یِوان یم چیز بٕتھِ بہٕ کیٛاہ کرٕ آز چھِ اکثر نوجوانن یہ چیز واریاہ زیادٕ رُکاوٹ میانہِ جوانا اگر پان چھُے بچاوُن امہِ عذاب نِش اگر جہنم نِش چھُے بچاوُن پنُن پان اگر محشرنہِ تپش نِش چھُے بچاوُن پنُن پان اگر عرش کِس سایس تل چھُے روزُن تہٕ تیٚلہِ چھُے موقعہٕ جوٲنی ڈٔجہِ یہِ موقعہٕ یِیی نہٕ کینٛہہ جوانی ڈٔجہِ موقعہٕ چھُنہٕ پتہٕ یِنہٕ وول کینٛہہ یہِ چھُے وٕنکٮ۪ن موقعہٕ جوان چھُکھ اگر یتھ دورس اندر پانس کٔرٕتھ رٲچھ اتھ آلوس کوٚرُتھ نکار یورٕ دوٚپتس انی اخاف اللہ انی اخاف اللہ ژٕ گوٚوُکھ کامیاب عرش کِس سایس تل رٔٹی پروردگار آلو آو دوٚپنس انت مرثد مرثد چھُکھ ژٕ ما مرثد دوٚپُن آ بہٕ چھُس بہٕ چھُسے آناک بہٕ چھُس چٲنۍ سۄ خاتوٗن ییٚمِس سۭتۍ ژےٚ رِلیشن ییٚمِس سۭتۍ ژٕ زندگی اوسُکھ گُزاران ییٚمِس سۭتۍ ژےٚ ایفیرز ٲسی کٲشِر پٲٹھۍ ونو آز ییٚمِس سۭتۍ ژےٚ ٹرمہٕ آسے ژٕ کوٚت گوٚوُکھ ژےٚ ترٛووُتھ یہِ وتھٕے ژٕ چھُکھ نہٕ وۄنۍ مُلاقاتسٕے یِوان بہٕ پرٛاران ٲسٕس ژٕ چھُکھا مے نِش آمُت دروازٕ چھُ یلے میون بیڈ چھُ آز تہِ چانہِ خٲطرٕ تیار شہرِتھ تہٕ پوٗرِتھ أمۍ دوٚپُس یورٕ انی اخاف اللہ نہ 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 چٲنِس عالمس بننہٕ لبیک کرن وول بہٕ گژھٕ نہٕ چٲنِس اتھ عالمس اندر امہِ عالمہٕ سۭتۍ مُتٲثر مگر میون نوجوان دپان مےٚ حظ چھُے قسم کھیوٚمُت مولوی صٲب انا للہ و انا الیہ کیا وعدٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد نوجوان چھُ آز دپان مےٚ چھُ وعدٕ کوٚرمُت
ناز بے ناز وعدہ کورمت ات وعدس چھا أڑ چھِ ونان ات وعدس چھُ کیا ات چھُ کفار دیُن ات وعدس چھُنہٕ کفار وفار کینٛہہ یہ چھُنہٕ وعدے یہ چھُنہٕ ات معاملس اندر حلالے ات کیا وعدہ امیک وعدہ ساری اپز وعدہ امیک تمام یم تہ ات معاملس اندر چھ کورمت یہ سورے اپز ات چھُنہٕ کٕہٕنۍ کفار یہ ژھٕن یلہٕ ترٲیِتھ تہٕ واپس بچاو پان بچاو یم دپ مےٚ چھُ قسم کٔرمٕتۍ تہٕ مےٚ چھُ کیٛاہ تھانۍ کوٚرمُت یہ چھُنہٕ امہ خٲطرٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز ژےٚ کرُن ژےٚ چھُے بس واپس یُن تہٕ توبہ کرُن ژٕ گوٚوُکھ آزاد نہ آپ کو قسم کے لیے کوئی کفارہ دینا ہے نہ وعدوں کے لیے کوئی کفارہ دینا بچاو پنن پان یہ واپس امہ عالمہ نش ام دپنس انی اخاف اللہ مےٚ چھُے خوف رب سُنٛد بہٕ یِمہٕ نہٕ چٲنِس عالمس اندر واپس دپنس اگر نہ آوُکھ واپس مےٚ وٕچھُکھ ژٕ کیٛاہ کٲم کران یمن مسلمان قٲدٮ۪ن چھُکھ آزاد کران بہٕ کرکھے بیدار مکٕکۍ کفار بہٕ دیاناوے سزا بہٕ لایِناوے بہٕ مارناوتھ بہٕ زالناوتھ بہٕ تھاوناوتھ بنٛد دوٚپنس یہِ خۄش گژھی تہِ کر مےٚ چھُ سورُے برداش مگر مےٚ چھُنہٕ برداش پننِس ایمانس داغ دیُن یہِ داغ چھُنہٕ لۄکُٹ داغا کینٛہہ دوٚپنس یہِ ژےٚ خۄش گژھی تہِ کر مگر بہٕ واپس چانہِ وتہِ پٮ۪ٹھ یِمہٕ نہٕ عیاناک بہٕ یِمہٕ نہٕ واپس بہٕ کرکھے بے دوٚپنس کر بیدار یہ سزا دِن بہٕ مےٚ چھُ قبوٗل مگر داغ دِمہٕ نہٕ جوٲنی أمۍ کٔر یِم بیدار دپان 8 شخص لاڑے پت بہادر اشخاص لاڑے پت بلند و بالا جسارت وٲلۍ لاڑے 8 نفر پت یہ چھُ دوان تہٕ أکِس شٲے روٗد أکِس گۄپھِ کُن ژوٗرِ بالس کُن ژوٗرِ سایڈس کُن ژوٗرِ یمن گوٚو یمن آو نہٕ نظرِ یم چھِ ژھانڈان اورٕ یورٕ تہٕ بول براتٕچ پیٚیکھ ضروٗرت پیشابٕچ پیٚیکھ ضروٗرت تہٕ یمن لوگ پیشاب کرُن امِچ چھیٖنٹہٕ ہیژن یِنہِ چھِکہٕ ہیژن یِنہِ أمِس مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کرن بیان یُتھُے چھیٖنٹہٕ ہیژن یِنہِ أمِس نوجوانس فعاما عنہم اجمعین یمن 8وٕنی گوٚو چشمن گاشی نِوان پروردگار یمن چشمن گوٚو 8وٕنی گوٚو نابیٖنا کرن پروردگار یُس جوان پنٕنۍ جوٲنی یژھان بچاوُن تُہۍ ہیٚکِو نہٕ أمۍ سٕنٛدِس تُہۍ ہیٚکِو نہٕ أمِس ایذا تہٕ عذاب تکلیٖف واتنٲیِتھ أمِس چھُ رٲچھ کرن وول ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ آز تہِ کرن رۄب ژےٚ مےٚ وعدٕ بہٕ فرموٗدے محمدُر 3 شخصن چھُ وعدٕ کرن پروردگار یمن چھُ معاوِن و مددگار پروردگار 3 شخصن چھُ معاوِن و مددگار پروردگار تٔمِس غۄلامس یُس دپان بہٕ کرہا پان آزاد تٔمِس قرض دارس یُس دپان بہٕ والہا قرضہٕ نکھ تٔمِس جوانس یُس دپان میٲنۍ جوٲنی گٔژھ داغہٕ نِش بچِنۍ بہٕ کرہا نکاح أمِس چھُ آز تہِ معاوِن و مددگار پروردگار یہِ فرمووٕے محمد رسول اللہ أمِس جوانس کوٚرُکھ بیان أمِس چھُ کُس معاوِن و مددگار أمِس چھُ رۄب معاوِن و مددگار یہِ چھُ 3 شخصن متعلق اکھ چھُ تِمو منٛز یِہوے جوان ییٚمِس نِکہٕچ خواہش کیٛازِ چھس نِکہٕچ خواہش میون کردار گوٚژھ بچُن بہٕ گوٚژھُس نہٕ داغدار گژھُن أمِس چھُ معاوِن و مددگار پروردگار ژےٚ کۭژاہ قدر میانہِ جوان ژےٚ کوٗتاہ مقام میانہِ جوان ژےٚ چھُے معاوِن و مددگار پروردگار بچاو پنُن پان یہِ واپس عرش کِس سایس تل تہِ دِیی جاے پروردگار عرش کِس سایس تل تہِ رٹی پروردگار ین پنُن جوٲنی کرکھ تِمن وطن اندر ضایع ان پگہ جوابٕے آسہِ نہٕ در دربارِ حضرتِ اللہ ان شبابہ فیما ابلا جوانی کتہِ راو تتھ متعلق کری سوال پروردگار